Voin hi August ni somni le pani sang ni somni le pali ni nga ni ani a kan channel lo thlir tu te chipai kan buk a cheu 9th Mizoram Assembly session chu nimin khan zo fel alo ni ta a he session thlir let na hi tun chuma chuan nei kan han tum don ani a vai chuan kan ti vek seng don lova engemaw lai te chu zual ni a kan sha te chau kan han tilang don ani he session a hian hlim om tam tak a om rualin rampum huap po a thil zahthlâk deuh tak tak a thleng nual mai pu Robert Romoya roi tele kan chief minister house leader nipok pulal doma in yal na khan boruak ati changa pu Robert thu soi kha le lam taka chuan in soi fia na anga ngai thei turin a oma chuti rwal ero chuan a soi ma satu ten an han mer tel zau chin khan atan soi fia ngei kha alo ngai pha ta chin bok ani kha soi fia ta lo se ni kha ni lo kha ni anga ngai anipal angti awanga ron soi kha ni deuh berin alang chief minister pulal do oman pu Roberta soma pakhat pek chungchang a soi kha awahan chu lo em ami mal thilma ma to ba ka asiam tu pathian za lo thlak tak zet azia lo hle mai arampum huap po a thil zahthlâk top ani soma pakhat pek chungchang kher hi chu soilo se apek na kaushan po in sum thiang lim lo a om lo ti in lom takin an poma ramro rel na sang bera hetia han soi hi apek na kaushan tan po ril runat na tham ani nge yang kan chief minister hian house leader ni hi atlin lo deu mo house leader voi tam tak kan lo muto a house tan pa ni an tlin em chin kan chief minister hian a temper athunun zochin lau hi apoi tak zet ani leader of opposition pulal chandamaral teron inrolin boruak chalo zel tur aron vodai hlau zoka khati ni lau se zong in bakai na hial po athlen pha hial mai thei somat pakhat noi somthum paruk pek te po kha kan lo me hanti kha chu ahun le atlak namwal ngei to in mu sin na le indiriam na lam apol lo thei lo ani ala soi dik lo zuya ama pu Robert tan noi somnga pakhat ani zok thu aron soi ta zok ani kha he thu hi party ang zonga ZPM party beina anga ngai lo ila kan chief minister zom takche dan soi zaw na lam ku zoka min lo ngai sak don nia ZPM MLA chatak tak an tamti mi puin an shia pulal chandamaral te alo om kher hi chu assembly session hun atan hian alo 1.m thinrim hle na tur huna po damda pin thu asoya thudeng khong amangai heklau achang chuan a house leader zok omamoi deuh tho in opposition leader zok in house leader azil foti kan shi cheu ome helai hi chu ami mal thilma ma to e azia lo hle mai arampum huap ngai tua po a thil zahthlâk top ani soma pakhat pek chungchang kher hi chu soi lo se apek na kaushan po in sum thiang lim lawa om lo ti in lom takin an poma ramro rel na sang bera hetia han soi hi apek na kaushan tan po ril runat na tham ani nge yang he thu hi lo chiar zom ila noi som nga le pakhat pu Michael Lalman zuala khan cha ati awangin a campaign pui hial kha ani a nima sela opposition atana chadeu hi ruling atan chuan an lo chalem lo chu ani don hi keingei po hi kulsung monitor ai chuan kulpon lam monitoring a hian katui zok in kachazok emni don le pathian ram soma pakhat apehem mai puitak ani alalut chanem hle ti alang renga chuti lain heti zat wal out taka soma pakhata chunglam hne na ahlan hian hlan ngam chan anei ve thei bokang chu atamle tamlo lam kan soitur anilaw asoma pakhat soi chwa sak ani na mun le soi chwa du na ril ru intention kha kan soitum ani zok noi za polo pe se ramro rel na sang bera helam khel dei mai kha tlongwa ka mat dap an soi ang meya into halo ani ko shan ro rel na sanga tu te emo assembly house a po in fiami pakhat chungchanga dot isoya ngai dam idil kha tisya sia ta se chutyang vel chu ani phange yang asoina mun lawa ram nuk khoi hlek lo thil MLA mol fal deuh tak soinul nul om tok house leader berin aphu chuak ta mai kha azia lawa tuang cha diplomacy lama pachia a inzir amamo hle ti alang hetiang lama hi chuan chief minister kalta puzoram thanga kha afak om phian thung le a chuti lain mimal takin mei nei taka ati let sha tur awang khop mai athin rim oka ang lek sha tur om chun chu
a om lo lutuka ka phua chop ati lai khan o a khur ve deuh ti deuh zong kha ani atuang cha khop mai thariat an sarkar meka seson nala om don chawa house leader in leader ani na achian angaya opposition leader zokin patling takin a khai khoma ashwal mum angai le chin kha ruling lamin ruling zia anzir uluk achul khop mai hetiang ani chuan phubalak ching sarkar opposition level atal tlat sarkar hnial shat kamtlom du lo huai sar tak kan shon chun zom zui zel thei ani home minister thupa choina erongai thlak anuama apatling zia tak zet ani health minister ma ni chanpual zo na chang theilo ero health meu changtur chuan kan ti ta sap in alang abik takin ruling MLA zinga pu chairman lati tluk mai ri khan in thlada na min shat chwa tira in zirtum lo khoilai committee te na wa tel emo in titlat legislator te kha in zir serial ro peto te se ti thu kan mu a clear tu le ngai thatu ten comment in lo pe vele cheu don nya project tam tak submit singa sports le ICT atlanga pathian zara le mi pui zara mi ti maila kan central ministry te zara a project titlang thei kan nia min lom pueta ka ruang ai ti zonga tin ti hidik lo speaker titlang ve thi mi lo project siam thiam riau big ten oma kan lom pui somba pakhat ko thana noi som thum paruk pek te po kha kan lome nuai som thum parukani lo nuai som nga pakhatani ele ngala na kan lo resual ni chu speaker amaro kuive ko ran committee kon boy ma pani ka siam lai khai ngai thalo bila speaker ko ran committee chung chang te kan host leader za taxi le auction upain he host astoi hi apoi ka te kan ko ran pon ril rudat karing hetiang hi soi turani lo speaker committee hi zon sala hian in soi fiader ngot ngai thlaturin kan kal khom lo mi pui mi clear lo speaker kan house leader te kan member dang te po house a personal de han soi hi amoi loving ka khia e ti fo do thain ka khia ti kha in transela kan moi reng thei big leinem personal house leader hi personal in on sofia venga speaker kan house leader hi opposition leader alai ngai de ngai ni opposition leader amoi te mai adik loving ka khia sam te ku khai so ani chai